ona mabaka ntse a tshwanelea. Re boetse re na le mongodi ya moholo Dr. John Mapipi le yena jwale ke nna Ramanyane Sethosa committee le Dr. Essenja le Dr. Morena Mmele ba teng go tla emela organisation ya rona mme re tsamaya le mme wa rona mme Mathutwana ke rona ba teng kwa. Ditaba tsena tse ke di buang mona ke tsene di lokela go bua ke modulasetulo wa rona. Ke kopa ke laetse gore di bue ke nna. Ke tokomane e telele haholo e ngotsweng ka Senyesemane eo ke rerang gore ke sekebe ka e bala bahlomphehi ba ka ke mpe ke tsipe dintlhanyana di se kae go yona. Re leboha haholo lebitsong la organisation ya rona eo e leng setho sa di-organisation tsa mofuta wa yona lefatsheng kaofela ka ntlokgolo ya rona mane Saddleback, California, America. Afrika mona ntlokgolo ya rona e naheng ya Rwanda. Rona Lesotho mona re qadile ho sebetsa ka selemo sa 2019 moo tshebetso ya rona e ileng ya hlohonolofatswa ka pulo ya yona e leng etswe ke Dr. Motsoae Thabane ha e le tonakgolo ka nako eno, mme boemedi ba rona ba matjhaba ba ya boka dikgomo go kgosi letsie la boraro e leng gore re batho ba teng ba leng teng ka molao. Organisation ya rona e bitswa Purpose Driven Care Peace Plan. Ke yona taba eo re nahanang gore re hloka re ke re hlalose hanyenyane fela pele re fetela mane. Taba ena ya Peace Plan ha se peace ka tsela ya kgotso eo batho ba ka utlwisisang lentswe peace ka lona.